Anyang laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y anak kagudwa? Ay, kung ano nalpasan, ti publish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kay. Ay na, adayo pa'y. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya, Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pa'y. sa bagay Wen Iso nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Aywan Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da abalay da. Konkret pa'y. Sigurado pintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamat amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Addan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamarba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna. Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan uray dua gasot laang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alana, bayadak tumadlang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Iso anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan, di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, iso apasensya ka na Mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apa yun kasinsain? Nakarupangat ka mo tarimuang di tayo tikabsat mo. Di nakngarod inikkan iti bulbuludak. Dua gasutlaan mo iti. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua gasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikkan. Ket no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay. Iso arumbeng kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakal. Wan mait, kaslang arod impanakkel na pa'y. Dahi tati ipampanakkel na kanyakit. Para makita no malpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, no jak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala. Di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasinsing. Alam pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua kasut lang. Data 5 kasutan. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kabailam to adublin ti bayad mo dito 500 ka. Ha? Naggapuam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di tabalay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba, jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabos mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang arod maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang hindi pala ita. Ay na, huwan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Wen alakay. Wen bakit? Awan ton tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abobong. Si Kam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumot kin kansan. Surebol day jari pulyam. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatak amang patarimaan iti balay mi. Katuan ansan. Didakkel ton abalay iti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanan into next cropping. sa bagay mo't gidian. Ay, hun kayam kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintero. Adda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay mo't gidian. Wen kasinsin. Ay ngam, para kanyak. Ura yung medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay mi. Tapno di damat ibaga. Abalay ti kalding di paggigyanan mi. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mulur na. Dagita mo't jibag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay mo't gidian. Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas di ti balayaw. Ay, huwan nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay mo't gidian. Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit laeng abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abas ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya. Ngam sa bali nga minudakkel ti balay. Kasla tabak nang no kwa. Unmat kiti sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Un nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Tinaduma, ingatang mo kami ni ti agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo ti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit lang nga rod bakit? Ay, mapan ka pa yung balay da, Mike. Ika pa'y bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Sika ati mapantakabsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga lang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya.
Agsardeng matgaya man da kabsat mo alor na ti paparamid da abalay da lakay. Wen bakit? Naibus ka nung amin ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Adaw pa'y ti masapol ang mayaramid. Sa nabali tadakkel mat ti balay da. Si Kamat. Katun mat bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawate ken kwa na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya laki din aya. Inunanan tumad nga men ti agsaw-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yun. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanamlor na. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natangda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wen kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsain. Anya? Katuan mat. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ija gardinda. Ala, sumrek ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anong sama dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, ta medyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskwit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito matikayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo ngagkurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Adapay gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa. Ay, agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsublay ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na kayo timbagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan kan kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysayati pa nagbiag dangam da tayo. Ay, sikanto mga amin bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo balay tayo. Inunampay aginatang ti anyal dita. Bagmo, sapatos, bado, kananyapay dita. Anya nga itan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso dagiti agkakangina akagawam. Ngam saan tayo mo't amakan dagita. Ay, anya laki din Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak iti balay damag.
Mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka madlor na. Ay, wan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, wan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sa nabali Tadakkel mo ti balayo. Ah, Katuain. Ken saan nabali taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anya pa dita. Isumot na ikarga iti balayo. Katuain. Iso asa nabali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tama ti kanayon mo nga ibagay iti kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupaken ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya at tigas talakay? Di mo ka di balbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaan gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam, inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang da iti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan di parikot iti dayta bakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwang. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day tanga raw di ka na yun tanga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may. Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken, at damakan. Ay unang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Wan nga rod kasinsin. Wag kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag ti dakkel a balay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog ti dakkel a balay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga na imbag pa'y ti Kumarek. Gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyo nan. Kat no aglaklako iti sidang ni sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang ang negosyo. Nadanto ka dilat Milda. Saan mat nga amin akayat ket maala iti dinadaras.
makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day ta kayat mo. Anya lakit din. Neda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatang idaan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Hehe, Kat ado pa'y tilako na. ay awanan naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakkel ti ipatpatong na kart? Kas jay tutulada ang damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmatay. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditiangot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo ti ginatang ko atut pes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta, anya lakit din. Ay, tikunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runa kat asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manan, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaeng idi kalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramidan mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa tirinogyan na aniguso. Uray basit laang ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la kumangarod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyok. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amumatan, awan pa'y ti pa nagsusweldo. Alakit din. Uray ipautang ko kan ka. Ha? Mga lakamatan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipod itay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mari. Makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadag kat itultuloy mo latta. Umadon tulat ta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaaruba ngaglaklako ka iti si daan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaan mo ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare.
ya. Jak napansin Lima basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak mare. Pinautangan nak pa'y ngarod iti may sa kilo a karne. Jak kumakayat kat. Ew. No siyak. Jak kaya orang ipautang na. Siguro. Orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan. Asino mo timay ta gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugiti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Daya impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom ang nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat daya Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil tako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti umay gumatang kang kuana. Anya laki din dyan nga babae. Oh, sigamat gaya, Mare. Gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si Danyo kadagiti ka trabahuam. Ay, saan mare? Ada balon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat, Mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din, Mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagam latan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de jabakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh. Apay man ang anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak. Sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagak lakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No adala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, jakman amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, anya lakit din. Nay, malaman mare, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Kasanumat nga minamaksayan, malas tumat nga min dadya bakla. Ha? Anyat kayat masawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay, no saan aday jay abakla kumare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas dadya bakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos nga wan gumatang, salbagkit di. Ha? Malas ti pan na kay tao na tiyawanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na, sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan pa'y kit din pagbayad ko iti Bombay. Salba! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho,
Awan nakababain kada kami adwa. Isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. Anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardang ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasaya at kuma. Tapno saan na kasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga no at dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay nasaya at mantanagranata si kabakla. apay nana. At saka dinapatig nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaang, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay, hatagang ti pagpagatay di Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao. Agapo kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay. Pulos, asan ang makalako itilako na iti agmalam. Nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya laki din di Amilda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw. Iso akanayon ang maibustila ko na. Gapaw, ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tawanan ba yung nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga mintimeta gumatagkan ko na ngayon. Agsaupay langit kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabasak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na. Ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man kasaritay di paglaklakwan na yung tumatandama. Tiyak ang mga kastagan ti pagpakanay tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas ang kijay. Awan mo ti pagpakana. Kan may sanak man na magdaga si Jaya. Lumabas ang laang man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may gumatang itila ko na. Kapo iti kasla imbur na lasang aw na. Tawanan ba na Jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan kumaan na dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila papasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbang day dya babae. Ne, ato pa lang tila ko Mama Remilda. Madlaw asaan pa anak sayan. Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklako itagbalam. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagano ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat ah. Agbain? No adda ti rumbang nga agbain. Si Kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat gumatanggan ka. Gapu iti kasla imburnal ang iwat mo.
Kasla siptik tang tiangot na. Salbag kidi. Kinaangdod mo. Iswasaan ka makalaklako. Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't amatibab ko na nasubsob mo. Mare, Nari nga. Sanak man nga awagan ako, mare. Taon ko, mare, akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawata! Kasla utot! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagaken ka. Ita, amirism dagiti imbaga na. Pudno magtsan ka de. Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min ti tawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti parikot. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kayat mo asawan, ti inosaryo itay alugan kin nila kay Mau, iso dayjay ti kagat-gatang yaw. Ni nana mo't, saan mi pa'y ama ko na aginatang mi nana? Gaputa hulugan day jay. Ha? Wan nana, day tatipod no. Hulugan lang tilugan mi. Awan mo't kami ti umdas apag fully paid mi, iso ahulugan latan ah. Si kaki dimot. Uray hulugan basta mako na alugan. Kan mako na ako kwayaw. Sa bagay matkit di ah. Kat intun ano ngay ti blessing na nga raw. Iso nga imayak nana, taday ta kumati umay ko ibaga kada kayo. Ha? Umay kayo intun Sabado nana. Adda basit pagsasangwan tayo iji balay. Kahit yung asawan, nakita yung tika barbaro alugan da kumari Irene. Ay napalabas ko nga min ida-idi kalman. Anya ay tilugan da nana, kotse ka di? Si ka talaga, an-anun da nga'y kumamot ti kutse. Elf ti ka barbaro alugan da. Elf ti nalada, tapno adda usaran da amang ipan iti apit da ijay ilay. Apaw, nagdakkel. Sa bagay magkiti ah. Ado ti maitulong na ti elf alugan. An-anun da nga'y ti kutse. No pang service da laeng akat adda mo ti motor da. Ayun, isang tula ng elf ti nalada. Ado ti pakausaran na, ngam ti kotse. Adayumot Alaman ta urahay ni kumari Irene nga umay balay. Siguradong awisan nak day dyan, agpa-blessing ta. Pangasim kumari ah. Umay kang umaintun Sabado iji balay. Un ka ti kumari, dalag mo na iya. Madanagan adita awan ngamin ti amo kung sabali nga ayabak, amabalin nga agluto. Kat no kayat mo, kaduan ka pa nagpalingkin tong biyernes ah. Ha? Un kumari, i-close ko ti salon ko iti duwang aldaw para keng ka. Apo? Kasla pudno ah. Ne, yung pagpakalang aruda nga pudno. Alaman nga rod kumare, inton Biyernes, masapa ka nga umay jibalay may. Talo tayo kadalakay ko ama pa nagpalingke. O sige, un kumari, no worries. Agyaman ak unay kumare, talaga si kalaang ti kumarik ang manamnamak no agkasapula na.
Naimbag man ta kayat ni kumaring baklang o may makipalingki kada ta inton Bernes bakay. Kayat na adi, amumot nanda di ako marik. May salaang nga awis ko kankwana o may adagos. Ha? Awan anyaman na kankwana no isara na ti salon na. Umay lang iti pangawisak kankwana. Ala, kit ikam tumot titangdan na ano bilang laan. San mo aliblibriyan ti tulong na nga uray kumaring. Ay na, saanan lakay, amok ti ugali ti kumarik. No siyak ti tulungan na, saan na kayat abay bayaran ti aldaw kan bannog na. Among matan, saan lang ako mari ti panghibilbilangan may titunggal maysa. Sa bagay mo kit diya, ikam tulat tangarodan iti makan, wino anya dita. Ikam tulat tangarodan iti makan, wino anya dita. No di na kayat nga awaten ti kwarta. Aywan alakay, numakan ti maitad, alis to at kumarik ngum no kwarta ay saan? Ne, apay dagi tagduan nagdadakkel a palanggana nga ug-ugasam, kumare. Ha? Ay ko kumare. Ipan ko dyan da Irene. Ha? Kat no inton bigatan ti blessing ti lugan da. Iso masapul da mo tinagdadakilap lang ka na. Kas kadaan niya dita. Anya? Ha? Ket anya ngay tilugan da akabarbaro. Kotse ka di? Saan kumare? Elf, ti lugan da. In cash da, wano hulugan. Sigun kin ko anak at hulugan ka no. Put! Kunaklakit din ano kas. Ha? Mala kumare, ipabulod mo tumot kanyak dagita apalanggana. Umadanimot lang ang ti pa-blessing mi ti kotse mi. Anya lakit din. Anya? Po na yun, anak kadamdambal na rin kinlandong agasawa. Naku namon lakay. Dumble dakit diya talaga. Aghulugan dalang arudan ni tulugan. Elf pa'y lang. Nagkunang mo na pa nagpampanunot. Hindi pailaan kunang da nga agasawa. Kasla pa nagpampanunot ti paltat ti panunot da. Sa bagay, so asaan ang nakaskas daw? Hulugan ti lugan da. Hulugan mo ti kotse nga alaan ta. Ngam dumalata ti kotse ta iti elf da. Awan ka purma-purma ti elf da. Kasalamat lang. Ay, tarkin ko. Ha? Gawin mo. Kita nilang daw at nagbadoy, nagbadbado. Agtiltil layo, nagitibado. Awampay ka purma-purma na. So akas tamat til at ilugan da. Awan ka purma-purma na. Ay, itakit ding aldaw ati blessing ti lugan da. Kasta ka di ba kay? Oh, makapapan mo. Ora awan. Agsaga na takit day. Para iti pa nagpa-blessing tamat iti kotseta inton umay alawas. Oh, da kayo matimang sabat ko, kumare Brenda, pare Bagong. Ha? Abay, ada ka di ba ka? Kwa, nakapulis kayo madlaw nga ada pagnayo. Ang mga no makasubli kayo adagos, umay kayo to ijibalay Ha? Ay naku mare, saan kami nga agbibisinkin nila kay ko? Anya? Nangag mo masiguro timbaga tasawa kanya. No tiyaw awis mo, kati blessing ti elfyo nga awan ka porma-porma na. Oho! Da kayon tulaan ti umay ijay balay min, no agpa-blessing kami iti kotse mi. Ti us-us to alugan mi. Kaya't yung asawan, gapo ta elf tilugan mi, saan nga us-us to alugan? Anya matay. Nagdambol kayo mga kasawa. Aghulugan kayo lang arudan itilugan. Elf pa lang mat. Ay. Anya? Yeah. Talaga asaan yung nga amo nga usaran ti utak yo. Napansamot nga mi nandita dapan nyo, iso abad-bad da kanyon, anya laki din. Tawanan ba yun mo tayo, Brenda? Nagturad mo na yung bagay ti kastakin ka, kumari. Nagmaya ti panangawis ko kadakwada nga agasawa, nung kasdi mo ti sungbat da.
Unay na iti tattao. Nagpadaan da pa yung nagasawa. Salpag kini. Oray tilugan a kairuruar mi, adda maibagbagada. O na yan? Uyawin da tilugan nyo. Kapot ako chikanuma tilugan ang hulugan da. Wan nga ron. Isumot ti bagbagada iti nasabat ko. Never mind them. Saan man nga isuda ti mga dadali tagtaw mo? Ragsakam kiti da ito nga aldaw a blessing tilugan nyo. Wan man kumari. Isukit din ti mang dadaol ti aldaw. Oho! Alakit din. Inta na diyo kusina. Inta tumulong nga agisumpot iti watwat. O madanimatan ti pangaldaw, kumare. Apaw, nagmayat-matan ti kutsiyo, Brenda. Nagmayat at talaga, anana. Us-us to tilugan mi. Tilugan da ay rin ati jak mo. Anya, kayat mo asawan. Saan ahus-hus to alugan, tilugan da? Saan mat at talaga, nana? Kaano pa'y anagbalin ahus-hus to tilugan da mat? Hulugan lang arudan, elf pa'y laang mat. Anya, oray hulugan tilugan mi, at least ako tiyan. Saan anakababain nga iparang kadagiti tattao? Nang runa no adda papanan. Kutsi ko naman. Brenda. Apay, tilugan nga elf. Presentable ayan no kas jay nga adda papanan. Ha? Nakababay na pag-service. Saan to mga min nga agpampanunot dagiti akin lugan? Anya lakit din. Ay nanana, no kuna ni Brenda saan kami nga agpampanunot, ay nagbidot iti daytang imbagana. Ha? Isungarod nga elf ti inalami a hulugan, tapno pang kayod. San akas kadakwada ang nagaladala ang iti hulugan alugan, tapno na pagpasikat da iti tattao. Ay, pudno dayta, balasang ko. Ti elf alugan mi, kat malaon na amin dagiti natang nga apitan mi iti bangkag mi. Iso ti pakausaran na. Kastamotan dagiti ag-apit dito ayan tayo nga awan lugan da, kat mabalin a pakilugan da kada kami. Ay, wala. Saan kami nagala iti hulugan alugan tapno pagpasikat mi laang? Kano kunada, asan nga us-usto ti lugan mi? Anya kuma, awan bibiyang kuman nana. Ay, man. Bayan nyo lat ta isuda asawan dati kayat da asawan. At least, tilugan nyaw tagin income. Ngam ti kutsida, pang display laang. Anya laki din. Unahin na ganyan nga gasawa. Nuan niya lang ata ay ati parikot da iti lugan nga inalat ah. Saan kanungarod nga us-usto ti elf alugan ta? Anya, Tilugan da kano ti us-usto alugan, kaputa kutsi adi. kutsi nga. Nagirwar da laang mo iti kutsi. Tapno adda pagpasiga da. Ken adda makuna alugan da. Nya laki din. Ay katpud no day talakay. Iso nga elf tin nalat ah. Tapno adda pangkayod. Adda nayon ti income. Bayan talata ka di inalakay. Awan tinasaya at nga ibunga na no pampansinan talatan ti bagbagada. Sa bagay mo kidi ah. Ubla-ublakit di ako na ni Donna iti drama nga niya lakit din. Ay wala. Ubla-ubla ki day. Aguyaw da latan o aguyaw da. Awan bibiyang ta. Ay, nakasanuitan lang ay. Manumutin abulan asaan ta nakabayad iti hulugan alugan ta. Ay, huwag nga rod bakit? Kasano nga ta na ito yan? Sapay nagpada tamad nga ang trabaho na ita. Sigurado nga damanen umay agsingir ita. Sapay nabagaan ta idi na udi abulan, ano saan ta pa'y makabayad ita kat guyudin dan tilugan ta. Bakit? Ang mga nuadda mo amabalin a pagutangan. Pangasim mo ito na. Irimidyoam ko mapalang mo. Anya? Ingka kalagiti ko kumarim. Padasim pa lang ito umutang. Sana balit abayadan tamay. O sige, tapadasat man ti mapan umutang kini bakla. Bareng adda kwarta na.
bigat. Kung naklakid din, sino ti tumanok-tok. Si kamat gaya, Mari Brenda. Nasapak nga imay dito'y balay mo, ta umutang ako ma. Anya? Utang nga ibagbagamat. Apay, umutang nga yamat ti nakairwar iti kotse. Si kakit di mo't kumare. Alang mo't Nako, I don't have enough money. Tapno ipautang ko kayo ka. Kundi ala kayo ti hulugan-alugan. Nga mawamang gam trabaho yo. Ha? Anya? No mangirwar kayo nga minitulugan ko, mare. Siguraduan nyo nga ada pagbay, joy, di binulan. Nagirwar kayo gayam, nga mawan trabaho yo. Kasla nagala kayo lang itilugan, tapno pang display. Saan ka tay? Ha? Anya? No makasao ka mo't kumare. Putno mo ti bagbagang kan. Kitaan ti alfalugan da ay rin, nakat katawaan yung agasawa. Kung ayaw pa asan ng usto ang lugan. Ngam at least, kung may kahit lugan da. Iso nga da pagbaybayad da iti binulan da kayo nga. Ha? Sa nakasla ka da kayo? Kundi kotse kayo. Nga maawan mo trabaho yo. Iso nga awan pagbayad yo. Saan nga agbayag? Guyudin dan ti kotse nga iparparamag yung agasawa. Nagadumot nga imbagang. Napaiswan ka kung ang gidi, Ala, pumanaw ka. Tawan mo't lang di may pautang kukan ka, salpang ka. Pasikat kayo ang kasawa nga. Awan mo gaan pagbayad nyo. Yan lang, hindi na. Apay ngay nga awan mo't ng tilugan talakay. Hay, awanin ba kay? Ginuyot dan. Anya? Anyamot tan ni kastabyak. Manulang abulan ka tatari di alukan. Ngam ginuyod damot tan. Bakit? Una yan. Anya nga ron. Agtrabaho ta adwa. Tainton makaurnong ta. Sa atamanin gumatang. Tay kasman. Sa nahuluganay. Nakababain lakit di kadagiti kaaruba lakay. Nga ron bakit? Manyangan. Kasta talaga tibyak. Naimbag pa'y tilugan da rin tadapay lang. Nalabsak ang nakaparking ijay arubayan da. Ay, sana ulatan. Nay, magmag na kamutan, Brenda. Ayan na nga itilugan nyo nga ipanpanakal yung agasawa. Anya, idinapalpalabas nga aldaw. No lumabas kayo anak kasakay iti kutsiyo. Uray yu lapaspasan, uray iti ayan tinaurnong adanom dita kalsada. Ha? Gam ita, magmagnakan tawanan. Ginuyod dan ti pang display alugan niyaw. Nana, mas daawak ngamin kada kayaw. No nagalalaan nyo iti turadyaw ang nagala iti hulugan alugan. Sa katawan mo trabaho yaw. Anya nga ita. Ay, nagadumatan nga imbagayo. Bakbakitan kayo alabid. Oho, ti kunam kiday. Pudno ti imbagak. Isu akas taunay arurun mo. Ay, salbag ka. Nya laki din. Kasla binagkat mo ti lobong iti lang ama paray. Ayan na nga jilugan yung aming. Ano-ano mo ti magmag na. Ay, si kamot pare. Manumot tinalawas tinapalabas manipod naguyod tilugan me. Kasta ka day paray. Naimbag ka pa pare. Tadapay aging gaita ti elf mo. Wen atay kay kayod kumait. Iso nga da pagbayad kaw. Anya? Awan maganap iti kinapalangguad pare. Nakababain laki di akas taunay apasikat yung agasawa. Hindi ka barbaro tilugan yaw. Ngam iti sana nagbayag. Ginuyod da. Gaputawan ibayad yon pare. Pare. Iso nga awan tinasayat nga ipaay iti kinapasikat pare. Imulam na ita iti panunot mo. Nya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mare, ama no mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin igatang ko. Bayadak mo lang itong panagsusweldo, Mare. Nako, kumare. Manumot na nadaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok dahi ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo lang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan kalatamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. Do imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga do ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Oh, ampe kasto ti lang Abay, adda ka di man ti may imutang keng ka? Di man abebang bakla nga awanan bain. Imay manen nga umutang ko ma. Bay amon na. Amon mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga may agpampanunot. No apay nga minaya, asaan nga agagat nga agtrabaho, tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Saan nga amin a tao? Kit nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahil tang ibagbagam payang? Nasikan nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagamat. Kat asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang, sikamat gayam. Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako min ti may sa kilo a kamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin at tawaran. Ni Manang Met, nanginamit lang amin ti pinanggatan ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't John. Kasla sa anak mo't asoki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't iti store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istor mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabos mo't dayta doble. Kaasi mo't dagiti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kaya't ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dayto store ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbagamot silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo adi! Anya lakit din. Nay, imay ka itay bigat sa ita. Adda ka manan. Imayak manen ako mare, ta umutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laeng. Bayadak mat laeng inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kunak tumot? Inton agsweldo nila kay mo, sakan tumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamat. Awan lakit utang. Nya lakit din.
Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang selya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan ayaw? Well, pud nung agbaybayad ka, ngam abutan mat ti bulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Urewan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad? Awan! Saan ang agpautang kunak manang? Kumusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Iso na lang ta makabwisit ya, ragi ti karuba. Pasig a reklamo, ti mangag karakwada. Ha? Ano tiniklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Kadnon niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang. Salbag da ki ide. Bakit? Saan ka kumamot kasta? Mawatam kumamot. Alag iti ka ruban maminsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak, no isudak at awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapula ka na yun katada makaawatin ka? Ti bagbagak laeng, maawatam kumaida. Hay nako, nagado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iti unag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. Hun nga rod, bakit? Nangag kumutla. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa a bagyo ti umay, sigurado a malugyak man na. Hindi ka kalimatanagan. Tinapatag, agan anad tayo. Agan-anad manan nga ibagbagam. Anya ko mati maaramitan ti panagan-anad iti negosyo. Walang konekto nyo. Anya? Ay unay kan. Ti ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsaka mukan ka. Nagado nga ibagbagam. Tita ka man laangan. Anya? Ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya lagi di. Ay, awanan ti silaw. Wan nga rod kumare. Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kong tudong. Naimbaglakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay an naawan ti silaw. Ay, saan mo makita pag naamnok ko ah? Sigurado abumayag manen iti mano nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal alako dagiti adda tersena na. Uray ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pa lang mairaman na madadaal, di awanan baing. Nagalastumod lang ito galing na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang, ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakit. Diyak man kahit ti ado sa ludsod to nyo. Anya? Pangipanam ayakat makitkitam lang arudan ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga main aya nagado ti reklamom kat saan mo't asika ti rumwar. Lumanabid nga. Nita, pagsaya ata mo ti ibagbagak ah. Awan ti pagsaya atan iti ibagbagam, salbag ka. Na, Duangal dawon a brown out. Diyak kahit ang malugyak iti negosyo. Iso amapan ko lang ipautang dagiti frozen. anya? Sayang mat. Ura agsublila ko matipunan na. Jak amukin ka payang. Ngalalala. No ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Makamuka. Anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken todo. Rimwar ka payang. Uwan na. Ang mga no kahit yung umutang itilakok a frozen. Ha?
Wala na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Gamita, oray nagpigsa ti angin kantudo. Adda kakit din nga gisor-sor-sor itilakaw. Nina naman, dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilakok. Uray bayadan yung tulaangan no da kwartayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umut-utang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaom kanyak. Oh. Anya? Nagadumot nga yung bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, ni payang mo dayay oh. Aday mo na nagdakkel nga ice box. Wala ang paiso ah. Anya nga minter aramiden na nagpig sa titudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano nakmatan! Ay, gusto lang. Uri may yanod ka, ang payang. Ha? Pang-aasi ang mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka. Nagalas mo't lang, di ugali mababae ka. Iyanod na kaniwan, ditakan, payang agkayang. Tulong! Tulong nga. Numayanod ka, siya ako di makamu ang mga istorya ka na iti tao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kiti, payang kayang. Mayanod ka. Uston kumare. Masa? Inta katulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan kumare. Nagkunang amin kan kaamapan kaagi sorsor itilakom nga oray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masayang anak namin itilakok, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin no madadaol laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngayon no nayanod kagapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managnang agisursur-sur iti lakom. Ure nagado ti sa umakan niya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya kumare. Awan anyaman na kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pakais-istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay niya laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutan alakay. Gusto ko mamot ang darupam. Ibagbagak na minasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingka manan ah. Nyala, gede. Anya? Irwar mo amin, nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti may kadwagong daway. Kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastangaramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka na yun mapagsasawan no may umutan. Kit tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti taong utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawata! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti ice box. Ngayon mo na, hindi nagpigsa ti angin kung todo. Nga urila aglay layos. Wen kumare, lako na day jay.
Isursur na ka nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaal laang nuwa. Ay, niya. Ay, una yan. Ipautang nan madadaan laan. Salbaga pa yan. Uray siyak nga rod kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Hindi ako nang bae. Malabay angon kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Apay akas sa ti panagkitam kanya kumare. Sila ka mo tun kumilaw. Alangan mo ngay sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gaya ma-frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasam man, ada pala ganas mo ama panagisursor o pautang, gapulaan ta saan mo akayat ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isursur mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kunakmanan ang nakakayang, payang, yang. Ha? Si kakit nimot kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Na itaugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki ding, salpag ka, panyang, agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.